Nga ik Blei pi barok ki paralok ki bi ke jengah outrai hani ka por ke si Namar. Ke por ke bakodor ke jong pi ke bapi syong ke jaka ke bapi don. Ke bapi ngap ke bapi pet jadi kubor ke jong Blei. Ngangit skem U Blei untuk udon ye ke jengger kui ke ban ais pi barok ke bas ngap ye kubor mentang ke perok ke jengah. Long ke batrang mat ke basliang mat ngap ye ke ketin ke jong Blei. Long gi batrang mat gi basliang ban syak skor ya ga khubor ka jong Blei balada pilong kumta ki peluk bijinga ngangit skem pinyai saprang pinyai de gabor pinyai de ga jingelam mun sem khoj pinyai de ga ding mun sem khoj pilong ji khuru skiwe ki peluk bijinga ngadon ji gawe ku khubor ka bang khwa ban ai pi kan ka por jong ni ga si bom ta ki peluk bijinga kata ka long gawe de ki buit ki jong Soitan Kawei na ki buit ki jong Soitan. Kaba barok ngingop hagata. Kaba barok ngingop hagani kawei na ki buit ki jong Soitan. Kata kalong kaba ïohthiah yanga bat pi haki ki jong ni ka perthei. Ngan ong de kawei kantin kaba ule kat bala ya kaban pendunai ka por ke jonga bat ke jong pi ban syong haki chat U Khrist. Kata kalong kawei ni ki buit jong Soitan. Lakumnu ke ban pendunai ke por ke jonga jongpi ye ke ban pendunai ke por duai jonga jongpi ye ke ban pendunai ke por ban puli ke ketin ke jong Blei ban syong hakikat U Khrist kata ga de ke buit thap ke jong Soitan ke pro ke jonga hagini ke si ke jim ke jonga jongpi kalong ke si ke babon kam kilong ke si ke bangi ngi mare shenistai ngi pendep la ke jong ki kamram hadu banginam yo por syu ban syong hakikat U Khrist. U Soitan hagini kisi kilok ki jenga. Ule kat bala ya kapan penduna yang ai pi ya kapan syong hakikat U Khrist. Kamtam ngayo i hagini kisi kilok ki jenga. U Soitan ule kat bala ya kapan penbon kam yang ai pi ya kapan penbon kam yang ai pi haki ki bom mentoi. Haki ki bom ai ju mentoi ya ni ke jim ke kenjam sim ke jonga ke jong pi. Hagini si kilok bi jenga. U Soitan upen bon ni kapor ka jenga bar ka jokpi. Haka mobile phone ka bangi ngidon. Haka mobile phone ka bangi ngidon. Sikenta arganta ngi pelut por haka mobile ka jongi. Kata ka de buit thap ka jong Soitan. Bat U Soitan upen bon kam ngi ke jong ni ka perthei. Ka bangim singo thu kalong ba bakla. Hynrei ka penduna pat ikapor ka jonga bar ka jokpi. Ya ka ban syong hakikat U Khrist. Ngam tip haginu ke benta ke pipi bon kam. Bar kata ke jimbon kam jo pi kam tei ya ke jim ke jong pi. Wafstol pol ong ke barok ke long ke badai nga. Hynrei ke barok ki mentoi. Ke barok ke long ke badai nga. Hynrei ke barok kim tei nga. Habau wafstol pol ong ke mut ba ke ki bahagan ke perthei. Ke ba ulap mit ke ba ulap por. Kim ai jim mentoi u singo thu bagalong ke badai u rekam ai je mentoi u ki prolog ki jenga sibon nap deng jong pi ngatip ke ne ki prolog ki jenga ki bangop hakawei lagi buit ki jong Soitan ya kaban pendunai ke por ke ban syong hakikat U Khrist kawei ni ke buit ki jong Soitan ke ba open bon kami pi haki ke jong ke perthei ke ba open bon kami pi haga mobile phone ke ba pi don haga keti ke jong pi pilap mit pilap por haga mobile phone jo pi dagi kenta pisngo ba kata ga ba pilek kalong ga badai Hynrei ki prok ke jenga kata ga dagi buit ki thap ke jong Soitan lakumnu kumnoi ga ban pendunai ke por ga jonga jong pi ya ga ban syong hakikat U Khrist yeng jot ga jaka ga ba pidon wat ya long kita ba kongguh wat ya long kita ba syak pengop haga ni ga buit thap ke jong Soitan ya ban syong ban pek ke mobile phone ban lapmit lap sngi ban bon kam ke Hynrei yeng ni jaka ka pidon ki plot me jenga wat ïohthiah to jaka pa pidon wat kongguh ke jingpen ya kita ga buit thap ke jong Soitan Hynrei yeng ni to jaka ka pidon syong kitat U Khrist sedang no ban syong ne ka ni ki sedang no ban syong sibun hakikat U Khrist kan no kenta pi doai ki plot me jenga kan no kenta pi pelut por ka mobile phone ke jong pi kan no kenta pi pelut por haki ki bementoi bat kan no kenta pi pelut por ke ban duai kan no kenta pi pelut por ke ban syong ban pulih ke ketin ke jong Blei
Gede-gede gede khot EP wei puwe ki prot bisinga. Yang ni tu ke JAKOB pidon. Yang ni ke JAKOB pidon. Ku jimut naduk ke negasi. Ban syong no barbor kicat Jesus Christ. Ku jimut naduk ke negasi ban dilek pyrshah. Yang ni ke buit ke jong Soitan. Yang ban pendunai ke por janga ban jokpi. Yang ban syong hagi kicat Jesus Christ. U Blei kerkhuri.